Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini lagu Saling Menaraka karya Syamsul Deng Ancu dan Udin Leaders Deng Rewa biasa kita saksikan entah dia solo, entah dia duet. Kali ini Anda Bangia mumpung ngasih apa mana trio LB. Perhatian di mana? Lebatong maknu pak risi lebak maknu pak salasa nupak ruah nupak lonjo panahinu napalak kamanya wanu tak kalupari janjinu lokoki nupak risi mi hatiku. Pak Risi paceku kasia loko lalan riatinku loko tena pacetena sandakanna napalakam manyawan takkan pari janjimu nulokoki nupari simiatinku. Oh Andi Amatong salimut naraga kuwale kukalimu marana mamo membana mamari kodang rapat to kiloko tapi ya nu pacoki jenelemo isi mamo amamori kodong karang kumang kuasa memerangi apa-apa warisi duduk liwat ku kasihnya oh karae. Paceku kasia loko lalan riatinku loko tina pacetena sandakanna napalakam manawan takalu pari janjinu nulokoki nupari simiatinku. Oh Andi Matong salim naraka kuwale kukalimbu mamo membana mamari kodang rapato kiloko tapi ya nu pacoki jenelemo namamo jena mamori kodong karang kumang kuasa perangi abanta Pak Risi duduk liwat kami kekasihnya oh karae oh
sambil kita kata-katain. Ya, malam ini Leaders Art Iya. Manajemen sangat bangga dan haru karena yang asing ya kan? Dua LB sudah datang meramaikan acara cover live. Mana adekku tadi? Saya jujur sebenarnya guys, saya agak nervous berhadapan dengan dua orang ini Tojo nggak ini bagaikan apa ya, dikasih palu godam ini. Tapi kubaran di kantong, iya. Tamma kiri rijus talumpulo. Nggak malah tiba-tiba tidak nape lagi. Nervous kak. Padahal kalau di rumah, bukan remata ya. Iya, saya ngimainan ke kandre. Nervous kira cini pengirin tuh. Ah, John pala kali. ya pakai ini di sampingku, apalagi penyanyi aslina. Oh. Oke. Dua Mana anakku dua lagu. Radit ya. Halo Radit. Merah dit. Emang? Hah? Astaga, Indomaret video.